beritamu yang bersuka mana yang dahsyat kita bersama mana yang ini mana yang perlu sudah berjauh dari batu berjauh mana yang bosan mereka dan teman-teman mereka dan 7个人以上按手我们一起要7个人以上哦
maka Tuhan bersyukur kita. Turun kita, turunan aku, kawan ko, tayo ko, umusin kita, turunan kita ako, usuway kita, turun kita. Haleluya, haleluya, pagkalian kita karayan, pagkalian ko nga ng Isu, Yes, Cristo, ikan siya kasumahal, ikan niya mo Isu, lamang, na naitinin mo ang niya, ilan ko sa kita mo, hindi na niya, tawo na na siya ito kay sa nila, hindi na niya mo, tawo na na siya mo, na sa ito, sa ito, sa ito, Haleluya. Haleluya. Dalam mahmal po karutan ko 30 kawas to taong kita. Yung tarakayaw ko ni pagkakata to taong asal kaka na nayasa harapinanta yahon ko tituloy no para kiway kita na suara nila say sa kanina yung katakan kita tu tak mungkin anu tak kasinan upar tuan mana dia aku memaraya saat itu ini非常感谢主敬拜的团员。Kakak-kakak teman kita, entahlah kata kita tua perayaan. Berarti kita penina rajin kira kita kawasan.
Tatamaan na ito si Kait at Ura, awamahan niya. Ikain siya ako baru terlama. Tatamaan ko ni kapot menusu terorip menyang tu permanian. Anik suatu kami lama seorang kapot ahli kisah ko baru terlama siya. Yung siya ayaw kami ito. Kaya atau kata rumah atau orang mau kalau tidak air selama di parahan kami minum saka mentok itu naik selama apa cakatan untuk kansya maaf kerajaan kasolin kami makulit penyidikan dan kisah mau makulit baik atapan saan kami mau pahla bahwa air itu cuma maaf makulit baik atapan yang kisah saan kami mau haleluya kwa makasalayan. Unini ang tapagkamaki. Kasabalin kami. Sinisaw siya ang iso atin. Sa kawamaaw, ibaha, apatara ang pagkakuniyan ayaw ng isa. Wamaaw, sa alin, pagkainin kami sa iisipan na ang kapapalitan kami ng amakalit na nilika. Ano dyan pagkainin niya iniisuara ng suti. Dapat matulog kami, mapalas kami, matulog kami. Saan kami mama? Sa kawamang magalay kami, pinikayaw ng ito, kami ham-ham, kapatang ako, paruto kami layap to, dinurot ng ito. At ay hindi namin ito niya, pantay ko na kamakapaki, nanto, sa paralan ng ito kami at nanto niya, ang makulit ko ka. Haleluya sa kami mama, ay siya. Nanay kawamang kami o kakasay, Ibilang hawa ko ni ayaw mo sa kami utot ko pang sa mo ang saksak ko ko sa kanya. Tama pa na kami daya sa kami ay sa luso. Ramo mundo tanbi way san hawa. Sa kami wa maayaw sama. Maaw kita ayaw kami ang tinil ko sa luso sa kami. O siyang sin ayaw sa kami kami pakarma ko ni sumpe ano o si unyam. Pakailan ko isi mo ang dapat nila ang apa. Kanit apa panak kami nanto soal kami itu. Haleluya kami orang baca. Yang kami dipotong punya begini apa oh. Anu awalnya tak asal kaki. Diraham kami di sekarang ini. Saan kami di rumah punya. Haleluya haleluya Allah kalian. Bagaimana mengenai Yesus Kristus apakah kata ini orang? Ikaw lang kita tutuloy ng kapal. Oma nanay, nanay, tulad ko kita, ang mo nanay gusto. Nanay, kainin ko, wana gusto at ilaki. Nanay, makasi ko, nabagaan gusto kita. Matiya ako nili kapalanay. Papirin kami ito, kakaoris niya ito kumanya. Haparan ito niya. Matiya ulikur niya ito, siraway itanya na. Pariasun kami ito sa ito. Oripan kami na kapilihan. Mau kami umiso ko sa kawa. At ito, at kapilih ang kakataos. Amen. Sama-sama saya kata. Kita tu, coba melihat. Pokok kasus. Anda kira bapa orang kita tu, kemudian somehow ini, punya amin saya orang tu, nak kita yang kasus akal silakan. Anak kita betul minta turun di Allah manusia yang dipercay. Kita orang ini dan ini Bapak kita kan tinggi ini dan ini sangat tinggi. Menurutkan mereka dari itu. Semuanya
nutrition i mahal kulihay atau ako unang aminan to bagi sabi feeling to cinta anak to kucing kaya din kasipan namay lulu kita komunikasikan apa yang kita kira itu naman terapi. Kalau dia di Francis, dengan namun dengan kaitan kata-kata taka simsisan o tao po kumita kata-kata ini rumah na konsuri na mga sakyoro at paminti ang raw po. Ito tunay dia paparati